live via Zoom ang Assistant Chief of Staff sa LGU Davao City. Of course, ang Peace 911 focal person. Uban nato sa Pikas Linya, Attorney Jonah Presto. Attorney Jonah, maayong buntag. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ate Michelle, and sa atong mga paminaw. Yes, maayong buntag kay. Salamat kay Attorney for nakasuksok mi sa imuhang schedule. Of course, no, Yes, to invite problem. para imbitahan ang atong mga tigpaminaw og tanan nga mga sektor nga naminaw karon sa himuon nato nga interfaith prayer rally for peace. Attorney Jonah, nganong naay himuon nga nganong nagmugna, nag-organize ang Davao City niini, Attorney? Kanina event to the prayer rally is in collaboration with our security sector, specifically atong Task Force Davao, NPNP, and ang atong mga religious sector diri sa Davao City. So in times like this, no, madungog man siguro nato sa mga balita nga daghan og conflict na sa Middle East, na sa Europe, and even sa tuwa diri sa Pilipinas na po yung mga ginagmay na conflict. So ang City Government of Davao, in collaboration with our security sector and religious groups, will hold a prayer rally for peace. This is to show, no, nga we Davaoenos are for peace, and most of all to acknowledge that in times like this, karon na mga panahon, no, it is really a high time na we should magampo gyud ta, asking for God's mercy, God's protection, and for peace para sa Yes. atong syudad, sa atong nasod, o sa tibuok kalibutan. It's good thing nga dunay mga naakaron sa posisyon sa gobyerno, Attorney Jonah, nga nagtamod gyud sa gahom, no, sa pagampo. And we thank the city government of Davao, of course headed by our Mayor Baste Duterte, no? And of course kamo diha, Attorney, sa Peace 911, because as we organize this event, kinsa ba ang atong ginalauman, Attorney Jonah, na mag-join aning atong interfaith prayer rally ugmang adlaw? Natin various church leaders, no, na mag-lead sa atua sa prayer. We have our brothers and sisters from Islam to be led by Mufti Pasigan. And sa Catholic, na si Archbishop Valles. Sa Protestant, we have Pastor Milloren. And for IP, we have Dato Boyson from Ata Tribe. So sila ang mag-lead sa atua sa prayer tomorrow. But naapod ang atong security sector will be there, and everyone is invited to join. Speaking of everyone, Attorney, bisan kinsa pwede mo diretso asa gani dapit, Attorney, unya unsang oras pod ang atong interfaith prayer rally? Yes, ang atong interfaith prayer rally kay sa Coastal Road katong Esplanade 1 atong tawag, katong kung makita sa atong mga Davaoenos, no, katong naay parking lot nga park. Okay. Dito ang ato ang venue for prayer rally. And also to add, no, we anticipated na since ang ato ang prayer rally is at 4 p.m. Basin lang maabtan og 6 p.m. So that's the time also for prayer for our Muslim brothers and sisters. So we anticipated this. So we provided a space in Esplanade 2, katutong sa taas nga padulong na siya sa pagawas sa Coastal Road. That's a separate area na pwede sila dito mag-pray at 6 p.m. We have provided them tents and even ilahang sound system ba kung unsa ilahang need. Then atangan lang nato sa tong City Government of Davao na Facebook page, we will also deploy buses na pwede nato sakyan paadto og pauli. So in Lasang Overpass, the bus will be there at 1 p.m. Sa downtown area, San Pedro, sa Aguila stage nato in sa Rizal Park, buses also will be there at 1 p.m. And we also have in Mintal Gym, also in at 1 p.m. buses will be deployed para pwede sakyan pod sa mga walay sakyanan, no, na paadto pod sa coastal who will join us. Buses are available, but kung naapod mo yung mga private vehicles, we have allocated parking lots as well dito sa area. All right. So we hope to see everybody there, no? As we pray for our city and for the world. Attorney Jonah, before nimo imbitaron ang uban pa og dugang nimong detalye kalabot ni ining atong himon nga event sa LGU, pwede ba may mangayo og update sa, of course, Peace 911 na ikaw ang focal person po? Yes, sa 4 Peace 911 padayon ta sa pagdala og mga serbisyo sa lagyong lugar, labi na sa lagyong lugar sa Davao City. So karon atong
focus area is in Paquibato area, but naga-start na pud ta to expand our scope. Naga-start na ta sa ato ang pag-abi-abi sa atong barangay captains and sa atong community in Marilog and Kalinan area. So atangan lang no sa atong mga barangay captains, newly ngano man nga gihatagan og dakong emphasis sa City Government of Davao ang paghatag og panahon sa pag-ampo. Thus, we are making this interfaith prayer rally for peace. Attorney Jonah. Nganong gihatagan sa City Government og dakong importansya ang pag-ampo kung hisgutan ang peace, attorney, og of course ang imong pag-invite sa mga tigpaminaw aron mo join sa Interfaith Prayer Rally for Peace nga himuon nato ugmang adlaw na. linaw dili lang sa atong syudad, sa atong panimalay, sa ato ang nasod and sa kalibutan. So it is really a high time for everyone. This is to encourage everyone ngun regardless of wherever you are, what status you have in life right now, this is a time to pray. This is a high time gyud nga mag-ampo gyud ta as one. Maminaw man gani ang Ginoo kung mag-ampo ang isa, unsa na lang kaha kung kitang tanan magsabay-sabay Amen. og ampo. Salamat, Attorney Jonah. And more power sa inyo ha sa LGU Davao City. And see you tomorrow. Thank you, Attorney Jonah. Thank you. Daghang salamat. Attorney Jonah Presto, Assistant Chief of Staff sa LGU Davao City o ang focal person sa Peace 911. Radyoman Michelle Miral Galve. Straight to the point.